Blato nije dokaz protiv Zorana na suđenju za ubistvo Jelene Marjanović, veštačeni tragovi zemlje sa mesta zločina. Može da bude, ne mora da znači. Ovako bi se najkraće mogli opisati rezultati veštačenja Blata na pantalonama Zorana Marjanovića i zemlje na obodu kanala pored nasipa Crvenka u Borči, gde je ubijena njegova supruga Jelena, koji su u ponedeljak prezentovani Višem sudu u Beogradu. Marjanović je optužen za ovaj zločin, a nalaz veštaka poljuljao je jedan od ključnih argumenata Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je Zoran 2. aprila 2016. godine sa 8 udaraca u potiljak usmrtio svoju ženu. Uzorci zemljišta gde je ubijena mlada pevačica uzeti su za analizu 3 meseca posle zločina. To je, po mišljenju advokata odbrane, bio dovoljan razlog da ospore nalaz o tome da li su na Marjanovićevom pantalonama ostaci Blata sa istog mesta. Na ovome se inače zasniva stav tužilaštva da je reč o jednom od glavnih dokaza da je on ubio suprugu. Uzorci su uzeti u blizini mesta ubistva, ali ne mogu da opredelim tačno na koje udaljenosti, odgovorio je veštak Vojkan Zorić na pitanje advokata Stefana Jokića, jednog od Marjanovićevih branilaca. Tragovi Blata na pantalonama Zorana Marjanovića pronađeni su na lijevoj i desnoj nogavici, ali i na lijevoj patici marke Adidas. U toj odeći optužen je bio u vreme zločina, ali i kasnije dok je tragao za u to vreme nestalom suprugom. Veštačenjem ovih uzoraka, međutim, on nije smešten na samo mesto ubistva, jer za preciznu analizu neophodne su druge hemijske metode koje u ovom slučaju nisu rađene. Pregledan je samo mineralni i hemijski sastav zemljišta, koji ne može da opredeli tačnu lokaciju kontaminacije. Isti uzorci mogu da se nađu i stotinak metara dalje. Da li tragovi na odeći i patikama mogu da budu sa drugog mesta, a ne sa mesta u blizini zločina, bilo je pitanje advokata Nikole Dumnića. Ne mogu to da isključim, glasi odgovor veštaka Zorića. Da li sastav zemljišta, kada je reč o mineralnom i hemijskom sastavu, može da se menja s obzirom na vremenske prilike i druge faktore, posebno jer su uzorci uzimani 3 meseca kasnije, bilo je novo pitanje branioca Dumnića. Da, bio je jasan veštak, koga je angažovalo tužilaštvo. O sastavu i analizi zemljišta govorila je i veštak Nataša Radosavljević Stevanović. Neke uzorke smo odmah odbacili kada je reč o boji i granulaciji. Da li to znači da se, kada je reč o analizi ovih tragova, radi o istom tipu zemljišta, ali ne sa istog mesta, upitao je Dumnić. I da i ne, ne možemo sa sigurnošću reći da je to tako, jer nismo analizirali uzorke sa tih drugih mesta, bila je jasna Radosavljević Stevanović. Reč je o istom području, a tu je moguć isti mineralni hemijski sastav. Na kraju su se veštaci složili da je po njihovom nalazu i mišljenju zemljište sa Marjanovićevih pantalona i patika i ono sa mesta zločina istog mineralnog sastava, odnosno isti tip zemljišta, ali da oni ne mogu sa sigurnošću da tvrde da je reč o istom zemljištu. Uzorci su bili takvi da ne možemo da kažemo da je sigurno isto. Može biti isto, ali nije bilo ničeg specifičnog što smo našli, da bi to bilo neosporno. Branioci Zorana Marjanovića, advokati Stefan Jokić i Nikola Dumnić, posle svedočenja veštaka, rekli su da je posle današnjih izjava veštaka jasno da Blato nema nikakvu dokaznu vrednost u postupku. Zemljište je podložno promenama usled različitih faktora. Niko od veštaka nije isključio mogućnost da bi zemljište sa drugog mesta moglo da ima isti sastav. Sudski veštak je objasnila da se na osnovu tragova i karakteristike Blata ne može tvrditi da je Zoran bio na licu mesta. Suđenje Zoranu Marjanoviću nastavlja se 21. decembra. Trag obuće je na drugoj strani kanala kao i samo Blato na njemu, koji je u spisama zaveden kao broj 12, nije analizirano, jer kako se čulo u ponedeljak u sudnici Višeg suda u Beogradu, nije odgovaralo po boji i granulaciji sa tragovima na mestu zločina. Postoji taj jedan trag na drugoj strani kanala širokog oko 2 metra koji nije mogao lako da se pregazi. I sa njega smo uzeli uzorak kako bismo ga uporedili sa ostalima, naveo je veštak Vojkan Zorić. Eliminisali smo ga.